Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakaisam ka manin pari tumay. Siguradaw, at damanin lukwem abalasa nga niya. Saan mat pare? Wano kachat mo manan ni Gislay na taga kabangi ibang barangay. Kasano mo ngamin pare Lucas? Kanayon nakakulitan. Kinapudno na. Napagtulagan men ti panagsabat may. Nukas na mapan ka di barangay ha? Sana. Agsabat kami latan ni Jailay. Tiyan muna ngamin kat taga Manila. Ket di na mo at tumi ti usto anagan ko. Tum, tiyan muna anagan ko. Tayo sumo tinagan ko iti Facebook, pare Lucas. Dayta ka manin pare tumay. At damanan ti agsangi no ka. Dagas ayamot ti ag-explore pare. Ugayam, pabuludan nakman kinti ti sapatos mo inton Sabado. Ay na pare, sarde nga mong dayta kalukwam. Inton maamuan na tipod no, nalpas kan. Relax ka lang, pare. Nalawa ti barangay tayo. Saan nanto amaamuan? Saludsuden ka man na siya. May papanitian niya, Gislin. Kastoy nga min, bes. Adda ti meet up mikin nitom inton umay asaba do. Tom? Ay no, kontrol mo ta boses mo ane siya. Ang mga no adda makangagan ka. Ah? Asino nga rod dayta atom akamit up mo inton umay asaba daw? Nitong anabayagan akachat ko, friend. Kachat mo laeng, sa ita, makimit up kan kinkwana. Panagkunakit agayatak matin kan kwa na. Uray iti Facebook kami laeng anagamam mo, bes. Kat, taga ano ngay? Taga Manila ka no, bes. Ngam iti ayan ti anti na iji la unyon ti pagnanaidan na. Iso nga ammo na matlaang ti Agilocano. Alan ikanak iti tips no anya ti aramidok. Ammo mat boyfriend since birthday gayem mo. Sige, mangtudak iti tips kalpasan ti trabaho tayo. Panagkunam na siya. Mabalin ka diti kastoy akawiskon, bagay ko kadimo laang. Awan ka din sa bali, Gislin? Ha? Agrup-rupa ka abakot iti kasta akawas mo, bes. Tay kumamat simple ngam elegante akitaan. Tulungan nakman nga rod nga agpili, bes. No para kanyak, mas may mayat no to'y nalabaga. Panagkunam ka di kat bagay ko. Sigurado dayta. Lady in red kanto iti meet up yu kanitom. Sige, dayto nga rodin ti katangak. Nangina, ngam saan abali? Takasusweldo tayo laang, may. Ay nawaw, kunak man no naturog ka, Angeslay na nakaw. Sa anak nga rod ang makaturog nanang. Anya, excited ak kaming itimit mikin nitom inton bigat nanang. Sa anak ang makaturog. Na yan ti anak ko. Panagkunayo nanang. Nitom nga tan ti lalaki apara kanya. Kasano ko maamasong batak dayta sa ludsod mo. Katjak pa'y mo't nakitkita. Wano nakasarsarita dayta atom nga ibagbagam. Sana bali nanang. Panagkunakit na saya at mati intensyon nitong kanya. Ipasyar kong tunukwa nanang. Siguradom lang anak kao. Narigat timang namnama ita panawag. Aglalo kat social media lang tinagamaman nyo. Win ka di nanang. Relax kayo lang. Iti saan ngagbayag. Addan tumit mayawid kun amanugan nyo. Awan ka di tinapatag nga aramidam ita, Lucas. Ni, aris di kita. Apay ka dito, mi. Mabalin nga itulod na kay Jaile. Anya?
Italang mat. Sana bale. Ikan kan tumitlay ti gunggunam na ko ha. Nasakti ka. Saan ka na mapan itiday ang meet up mo? Nuawan mo't la pagplitim. Kasano ko mangamin nga adda makwartam? Kat saan ka ba't ngagtrabaho? Nagadumot ang timbagam. Wala tapod numay. Makidate ka nga bang kwartam? Adaya kas tamod pare tumay. Kas na ko nakitayan. Ikan kan tumod lang iti gunggunam. Adan tumod lang mabingay mo. Tom, Gislin? ay na, pasensya ka no naladaw ha. Traffic mag-amin. Okay lang. Tinapatag ka tumay ka. Adada na pimpintas ka gayam iti personal. Ah? Agyaman ako na Tom. O anya, naka-order ka din. Kuha amin. Anya ako. Saan pa ita? Nalipatak namin ti wallet ko. Anya? Pasensya ka na. Agdardarasak namin itay. No nalipat ang tiwalet mo, kasano nga rod ang nakadanon ka dito yung meeting place na. Kuha. Libre dak iti nagluganak. Okay. Mabalin ka niya siga pala ti agbayad iti kanenta. Tabayadak to. Into nag-date tamanan. Saanan? Siya kung gastos. Uray saan mo abayadan. Mala, agpili ka no anya ti kayat mo akanan, Tom. Una yun dahil na Tom. Nagninginamot gayam ti in-order na akinan. Ayos ka kadilang, Jesslyn. Itay pa yung ming-mingam ti bill abayadan ta. Ah? Ay, oo, uwan. Okay, aklang. Agbayad ka nga ro na, tapno makapanawtan. Adda ka di pa'y papananta? Sika, no, kayat mo di mapantay ti mall. Anya? Ada ka di dakas ngayon sawang ko. Ay, Diyos ko. Anya ang klase ti lalaki to, kasangsamo kita. Kasano nga gumul ka ni? Kat nalipatan na kanong matiwalit na. Sa anak mo't kiti adjustmental. No? Ay na. Dahito'y samot ng tibagbagada a red flag. Napauli magkaman. Ah, mabitlaan tabayadak tikin nanta. Tapno makapanawtan. Nabanog akong amagmag na Tom. Panagkunakit naskan nga agawid tan. Di ka di mabisin. Ang mga nukayat mo pa'y tagkape, sakbay nga agawid ta. Saanan? Ay nawaw, sigurado ka? Wen, nabsugak tay. Nukas na nga ron, itulod ka niti paradaan nyo. Tapno makalugan ka matan. Nasaysaya at pay. Taamangan numatalimudaw ak adi na oras. Ay, uun kaya ma. Sakbay nga itulod ka. Mabalin ti bumulod iti kwartam. Anya? Awan kami ng ti pagpletek. Mano ti plete yo aya? Ure, 3,000 kumanod da. Sana bale, bayadak tumot lang inton agkita tamanan. Promise. Kat, kumusta nga iti date you ka ni Tom, friend? Okay lang, mat, friend. Iti kasta alangam, kaslasaan mo't nga okay? Jakmat nga min namnamaan akas iti mapasamak, friend. Di mo ibaga nga, Kamali ti pampanunutan, bes. Sa bali lang amin tiriknak, idi imutang ni Tom. Siyak tinagbayad iti kinnan mi. Idi kwan, kunana nga umutang. anya? Wen aata kunana kat bayadan ng tumilaan ka no. Sa maysa, mabainak mat amang ibagang awanan ti kwartak. Manulaang mat nga itintugot ko. Aguray ka, kayat mo asawan, si kalaang tinaggastos? Kun, apay nga imutang ken ka, friend? Nalipatan na kanu ti wallet na. Anya? Ang amangan mo't no pudno analipatan na. Kasano nga no inulbudan naklaang. Kat inggagara na, tapno siyak ti aggastos. Saan mo't a big deal asyak laang tinaggastos para iti date ni? Ti panangutang na, ti jak magustuhan. Ay nawaw, relax lang, bes. Di mo unay panunutan dayta. First meet up mi pailaang, ngim imutang kanya. Ay, makapaturn off.
Di ka agsao iti kasta ta ang mga nupud-numot piman ang nalipatan na tiwalit na. Bumawin tumat siguro ken ka, bes. Anya tararamidam dito'y balay nga Imayak to may kuited tibingay mo, Lucas. O manay mat siguro ti sangaribaw. Ay nawaw, sa di naman ang tinangalam iti day ta kwarta tumi. Di mon sa loud sudan. Awatam kindi. Inton ko ang ibabaway. Ay sana. Uray libre latan ti manang itulog ko kang kay Jili. Jacket nga awatan day ta kwarta. Ta sigurado adda kas ti nagtaudan na. Awatam kid din. Kukuam latan. Ay na, di ka man agin dididita, tamok matla kayat mo ti kwarta. Wala nga, jak awatan ti kwarta nagtawad iti dagas pare. Jak kayat ti mairaman kada kita akalukwan. Okay, ano di mo kayat? Kukuak latan. Basta di naksing-singirin, ha? Anya launay ti pakarikotam, Jesslyn, anak ko. Itay pa'y adi ka makain na. Inblak naksamot din nitom iti Facebook nanang. Ay nawaw, apayain. Jakmat din maichat nanang. Amangan no adala ang problema iti Facebook na. Uray iti may nga account ko. Jak ma-search ti account na. Panagkunak kat nag-deactivate day jay. No kasta nga raw, by amod. Di mon pilitan. Amangan no nagbaliwan ti panunot na. Ay nawaw, saan amabalin nanang? Na, apay kumaasaan. Saan na pa'y abinayadan ti utang na kanyak? Ay nawaw, imutang pa'y gayam kun ka anak ko. Kumusta ngay na siya? Na-search mo ka din ti Facebook account ni Tom? Saan nga ro, Jesslyn? Ang mga no, nag-deactivate mo tan. Ay nawaw, sana mabalin ah. No di nakakayat, di bay amon, bes. Di mo sayangan ti oras mo kenkwana. Kumaangam sayang ti inutang na, di na pa'y nabayadan, bes. Day talaang tirigat na, bes. Ang mga no inulbudan na kalaang day dya lalaki. Makita day ta atom, talaga pagsasawa. Kasano nga rod, kat di mo matam mo ti balayda. Day tan ti kunkunada nga scam at first meet up, bes. Kalpasan nga in librem, kalpasan a pinautang mo, saan matan a nagparparik na, ay nawaw. Makabulan ng tinapalabas. Ngamjaklat na makontak day je atom, bes. Anya nga tano, ipus mo ti rupa na iti Facebook, bes. Aywan anya. Ikam iti pagnakman na. Agrawam ti kasta a klase ti lalaki. Iso na lang ta sa bali mo. Naka-face mask diladawan na ang nakasave iti cellphone ko. Ay nawaw, mabalinan day ta. Saan nak nga ta katawaan dagiti tattao? Ang mga no ibagada nga uto-uto ah. Saan kamat nga uto-uto, bes? Nagtalag ka laang mat iti dadya tao. Iso na laang, ta saan mat gayam ang mapagtalkan ti tao a nagtalkam. Awan matkit di ah. Itagnak to a iti post mo, bes. Saludsudam laang no adamakin amamukin kwa na. Oy, Tumi, kita ang tagwarwaras iti Facebook post. Facebook post? Anya Facebook post day ta pare Lucas. At damang sapsapol kang kanay. Kita man. At day ta, mingminga man na yung bag. Ni Jesslyn, saan kanay? Ay nawaw, apay nga impos nak. Anya nga ti comment ka. Ibagak nga mamuka? Ay, sana, saan? Ay sus, dagas kan. Natsamba mo ti palaban na babae. Ada nagchat kanyak, Jesslyn. Am-am muna ka no ni Tommy. Ay nawaw. Asino atomi? Ni Tom Tommy ka no mat ti usto anagan na. Kunak no taga Manila, taga Kabangibang matgayam a barangay. Asino day ta nagchat kan ka, bes? Best friend na kanumat.
Amangan mo't namang trip lang. Saan, friend? Adain sin na kanyak aladawan da. Iso ama siguradok apod no ti ibagbagana day ja tao. No kasta nga ron, ibagam kan kwa na ang mapanta iti ayanda. Ha? Ulbud day di ato umi. Gislain, anya ter aramidem dito balay. Long time no see, Tommy. Kasano na mo ti address ko? Saanan anapatag no kasano? Ah, Ti kunam ka di kat saan ka asapulan, kalpasan ti naramid mo kanya, ha? Ha? Kamali ti babae abinik ti ma'am. ako agpalawagak. Ay sos, awanan ti rumbang ipalawag mo. Bayadam kit di ti utang mo kanya, tapno malpasan ti saritaan. Di mo pigsahan ti agsao. Nakababayin ka na iti karubak. Sika tinagaramid iti kalukwan. Ket ita, sikamot laang timang sagrap iti bunga ti dakas nga aramid mo. Saan ka kuman asingiran iti utang mo? Ngem na panunot ko, nga ang mga nuado pa iti babae a biktima. Pangasim, iti unag ti pagsaritaan ta. Ay saan? Dito yan. Taga Manila gaya ma. Pasensya ka na. Bayadak ti utang ko. Iso pangasim tagsardeng kan. Ikanak lang iti gundaway tapno makadiskitarak. Kano mabalin, i-delete mo kuman ti inpost mo aropak iti Facebook. Nakababain nga minang. Ay nawaw! Di ka agaramid iti kalukwan, no di mo kayat ti mapabainan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.